سلاو و رز و حرمت جبوه خوشکو برای برومت از ایرو دخوازم باسا فکر و رامانه که نو بکم که احتاجی حوجهداری پیوستی به فکر و رامانه که نو هیا وان دم داوی دم از لشیروین سیاسی خبر نوچی گوته داین وعظ و نصیحت تی کرن به پرانی نه همو دم از لی مزده کم تشتکی که خطاب فکر و رامانه ببکتون از خواهی پر بیانی دوینم پر جه غریب دوینم یعنی تشتی که شیروین تی کرنه سیاستا تی کرنه تشتی که سر ناوی دین تی گوتن تشتی که هم ببیجن آوه مسئله فکری دا گلک جخوا دور دوینم و از دوی باوریه دا ما گلک انسان جی وک من هیه ام به تلویزیون او گداری ناک شیروین سیاسی ناخوین روزنامه و نا تعقیب ناکن روشن بیرا ام به جن ناشوپینن لورا تشتی کو لسر دین و دیانت و سیاست و دنیای کواته گوتن پر انسان علاقه دار ناک و انسان برویج مسئلین و مسئلین سیاسی مسئلین دینی مسئلین او انتلکتوالی و مسئله روشنبیری و رونقبیری دور دسکنن جبروی بگوری بیرو باوریا من پیوستی به فکر و رامانه که نو لسر هیم و اساسی دینی و هر وسا بروحیت که کردی ند بن باندورا تو ولاد جماعات طریقات ریخستنه که سیاسی سیویل و لگال و ایلگال دابا دوی فکر و رامانه که آزاد فکر که آزاد رامانه که آزاد که هم کاره به خدمت جملت کد را بکه هم جی کاره به خدمت تمام انسانیت را بکه تشتی که حتی نه مدیتی تشتی که حتی نه حتی جیانه تشتی که لسر ناوی دین درکتی جماعت طریق ریخسون تشتی که حتی نه مدیتی همو نقطه که ایرو امتدانه تو فایده که ندانه مسلمانه جفایده زده تر زرار دانه مسلمانه دیگه لگواره زرار دانه مسلمانه جبروی لگوری بیرو باوریا من دوی فکره که انتلکتوالیا نو یا کردی لسر اساس دینی که نه که دین جبو برجواندی ملت کردیان ریخستون جماعت یک فکره که بکار بینوره دوی جه دیرو که اخوان و ملی گروشی و جماعت و فتح الله و اوی کل روشاتا ناوین که ناوی دین جماعت که درکتن طریقات درکتن دوی جوانا همو ام بوی جوی بدر هانینا جوی وان بدری هانینا فکر رامانه که راست درست او شاشو غلطی وان کدی جوان شاشو غلطی دور به پرانی دور که مره کاره به فکر رامانه که فکر که نو آوا بکه که کاره پیشنگیا مسلمانان بکه مثلا گوه امزاروک بون هونجی دزانه ولات امه ملی گرش بود مسئلین سیاسی و ام بی رونقبیری و روشنبیری دا خوده گراوی ام بی بحثا ام بی اسلام سیاسی وان پیشنگی دکرن طبعا گوه امزاروک بون مدگو قی یعنی وانا هاتن هماوی سدی سد گشتی راست بکو درست بکو مسئله چاره سر بوه نوسا دزانی بو دنوا کرده دا روشنبیری که رونقبیری که فکر و رامانه که وسا انتلکتوال و سیاست دا دنیای بخوینه تنه بو هبونجی دنوا ام بیویژن چپ آنجی راست ترکا دا بون یا دنوا اسلامی سے ترکا دا بون وانجی لگور آوان سیاست دو خواندن هر وسا روشتاتا ناوین اخوان مسلمین هبو مثلا مصری و اردن و سوریه و عراقی هر چخواز لكن ولات كان دافي السعودي بقطر وانا بامارات تونجي وانا جي بپراني كسي قد خواز بفن اقتدار بفن ده سلادة لسنا في اسلامي وانا دو دنيا پیشنگي وان دكر هر بسا جماعت سلفي هبون او جي گريده دولتي اور كان دافي بو او طريقتو جماعت دينية كو دبن سيوانا دولتي سيستم دا دمشا هبونا خوا دمشاندن كو تفكر رامانه كوانا انتلكتوالي تنبو فكر رامانه كوانا روشنبري تنبو او لغورا برجواندي خو بيريكا خو جماعت دا خو دولمندي خو خرافو بدعي خو وان كاري خو بريواده برن دورون بوي شكلي بو روش بوي شكلي بو لنقطة كو ايرو ام هاتن
ای تشتی کو لسر ناوی دین 40 سال 50 سال داوود هات کرنه حتی روژا ایرو دست مسلمان دا صفر تشتی کی تونه جبر و دوی ام جوان شاشو غلطی کو لسر ناوی دین هاتی کرنه ام درسه که هلینن و فکر رامنه که نو لسر همی اساسی دین اسلامی که در ناو دا کرد جی هبه و تمام ملت روشلاتا ناوین نل گوری برجواندی ریخستنه کی جماعته کی ملت کرد وک امی ملی گروشو اویدن دکرن لگورا برجواندی اسلامی لگورا برجواندی دین اسلامی لگورا رئالیتا دین اسلامی لگورا راسیت دین اسلامی فکر و رامانه که دن ورابا کرن که کاربه به آلترناتیو جبو سیاستا دنیای جبر به ام بویژن گاوا ام زاروک بون خورد بون امینم من اجمن مستر اج 10 سالاج مپچوکتو یا باش دزانه os milli görüşü bi piranî nava millet da kitêbê îxwan da daxwandinê tercüme dikirin ê Abdulkadir Udew Seyyid mesela bivê Seyyid Qutb Hesen el-Benna vana tercüme dikirin werd gerandan Tirkî daxwandinê millet bi vîya şardı bu lê estê xwe da di mejûyê em bivêjin entelektüeliya Türk da Erbaqan û hevalê wî de milli görüşê formataka devleteka anina devleteka Osmanî an jî em bi kêmasî bişibûî ku pêşengeya wî Türk bike. Ereba jî îxwan jî ew jî bi her tişt li ser navê Erebtiyê dikirin. Yani em bi îxwanê Misrê cihê bû, îxwanê Ürdünê, îxwanê Sûriye, îxwanê Iraqê di derheqê mesela Kurda ji dewleta xwe cihêta tişkî di nedfikirîn. İro hat li wê merhelê sekinî. Divan şerê digo hişarbûna bihara Erebî ca digotinê em bê Rebî'ul Erebî digo bihara Erebî. Eğer bivêjin mesela Libya û em bê hatina iqtidara Erbaqan û paşê Fethullah û em bivê muhafezekarê li Tirkî bûn iqtidar. Ev tişta bi me da zanînê ku tiştê ku van Müslümana li ser navê dîn pêşkêşê me dikirin ne rast bû. Eslî wî tune bû, hîmî wî tune bû, tek hedefekî wan hebû ku em van layık û kemalîsta ji ser iqtidarê bive em bive iqtidar, em bive desthilatdar. Heta na vana dixwarin em bixwin, heta na vana zulm dikin em bikin. Yani ne li dijî şaşî û galetiya bû, ne li dijî zulmê bûn, li dijî berjewendiyê ku wan dixwarin, perê ku wan dixwarin, em bi tiştê ku xêr û xweşiya dewletê, imkanê dewletê destê wan dabû, pratik ev destê me û kirin destê xwe, vê ca ji êberê pirtir xirabî û gendelî û bêrîtî û em bivêjin bêqanûnî kirin. Ji vana tê zanîn ku divê ji em û van fikr û ramanê hanêna Kurd qebûl nedikirin. Digo belê Kurd heye lê bi navê xwan gere hebe. Belê Kurd heye lê divê dibin sîwana millî görüşî de wek şexs hebe. Nek wek milletekî, nek wek Kurderke meydanê. Bi Kurdî dernekevin. Belê di nava me de bê em Kurdin lê dava û daza tiştekî nekin. Ev hat li vera şanê sekinî. Her wisa îxwan jî nava xwe da çend em bi celebî wan hebû. Mesela îxwanê Ürdünê Saddam Hüseyin şehîd îlan kirin. Em bivêjin ekî mine Yusuf el-Qerdawî ku Saddam Hüseyin gava hat eqdam kirin gotina dawî got la ilahe illallah got şehîd e. Sedemê viya jî ev şaşî ji ku tê. Yani ji bo ku ev şaşî ku li ser navê dîn hat îxwan da hat millî görüşê da hat kirin ji bo ku werfam kirinê ew mentalîte ew dîn û baweriya ku ew li ser bûn ji bo werfam kirinê ez ê yek hedîsekî mînak bidim ev li ser wî şîrova xwe bidomînin ku hûn ê jî bala xwe bidinê. Çima Yusuf el-Qerdawî got Saddam Hüseyin şehîd e got em bi îman xelas kirî lara gotina dawî la ilahe illallah got. Ev ji ku tê hedîsekî heye di Müslümê de her wisa de Ebu Dawîdê de jî heye divê men kâne âxiru kelâmihi la ilahe illallah dexelal cennet. Ya jibi men qâle la ilahe illallah dexelal cennet.
ki gotuna uya davi la ilahe illallah kev cenneti ancak ki bir la ilahe illallah de kev cenneti iman xalas kır. Ev şaşı o galatiya kulu ser davi bir hadisi tekrarını merik ekimine Saddam em bir minak nişan beden tamam hayatavi لدجي قانون خده قانون بشري حكم كر قانونوي بشري سيستما كفري بو حزب البعث يمين بو لدجي قانون خده هم بر قانون خده بحكم حكم بفيجن بارتيا بعث حكم كر بخونه خوا قرآن نویسان بحزارة كرد وشيعي كشتن وظلمه وكر كسي نكر او ظلم و زورداریا کو قرآن باز دکه او خرابیا کو قرآن باز دکه همو کر لگورا قرداوی گوا گو لا اله الا الله بحدیثه کی چو جنتی اواد وردا لسر تقدیرا کو لا اله الا الله کی به لا اله الا الله که جنتی سر تقدیرا کو راست به او حدیثا راست به دبوکو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دما شر و جنگی دا کو کسی کو دو مسلمان دیگر کو اسلام اینا گجناتی اینا پیدر پیتی درفتی وانتونه شر و جنگی دا وار کشن و گوتو لا اله الا الله گوتو لا اله الا الله در جنتی جبوی گوتو هر وسا پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث و حدیثات بچند شوا هاتیه دبي امر ماتي كرني حتى الشر وابكم حتى بالله الا حتى الشر وانتكم حتى بالله اله الا الله زكاه بدل مش بك ام بيجي باش بو حسابي وانت بين باخذ تعالى او كدن ناي veja او kese ku la ilahe illallah emina men emina saddam emina ku kese ku gudari dike derfeti meheye em kanuna khode hüküm bakın yani kanuna khode ne o kutubu devlet تو بخوازم قانون خود حکم بکه جسدی حیشتی تو کار اسلامی بجی لیدگل ویجی وان ظالمانا حتی آخری عمری خواه ظلم کرن امنا صدام گوه رو امر گو لا اله الا الله و بشو جنتی اف اسلام هاننا ام نه اسلام او کسی گو لا اله الا الله دوی تمام حکم بشری رد بکه ایمانی بین عمل بکه صالح بکه تشی خودی حلال کری حلال بکه تشی حرام کری حرام بکه ور به هر جنتی لده تمام جیان خدا لدجی ریا پیغمبری جامیر نه جامیر ام به حکم کری گوا دمره اخوان او شهید اعلان کر اوا فکر و رامانه که چوت و شاشه نه دینی خودیه اوا ام جهات فهم کرنه کو ام بویجم بیرو باوری و اساسی کو هیمی کو اخوان لسر آوا ببو نه او دینی خودش پیغمبر شانده بو هر وسا ملی گروشی واره ام به جماعت ترکیه جواره نه جبر ویا گلی خوشک برای برومت از خوازم باسا فکر و رامانه که امتی بکم نکو ام بویجن فکره که هنه کردر کتنه دبیجن برا ام به اسلام ده خدمتا کرده دا بناخیر اسلام نبرد خدمتا کرده دا به نبرد خدمتا عربا دا به نبرد خدمتا ترکا دا به دویم انسان ده خدمتا دین دا به yani hizmet din ihtiyacı din peyvisiya din havjadariya din bi hizmet etune dibe em jiyana xwal gora İslam rasu duruz bikin em kare bir hem jihara hem ji dünya ra bi alternatif jber biya eğer xwedi fikr ramane kite hebe dibe fikr ramane te de seri te qasi çiya ki awal de te fikri bi tahlila ve kiribe te analiza ve kiribe te şago perri ser gelek fikri bi او فکرت راست لگورا دین خودی هاتی آوا کرد انشا کرن دوی ده سر چیه تدوی که چیا کی به تو کدا چولو کد به روشت تشد به فقیر زنگین حفظه دا به حر و آزاد به تو اسیرو دیل به او فکرت تجاری نه گوهرتنی بتر با او فکرت دوی وقت چیکه کی آگر به دلت هر رو شعله بده هر وسا او فكرة دوی وقت فرمانداره که گشتی وقت سر فرمانداریا گشتی اردویا وی تو نبیجی نفری تو نبیجی به وحیث و قوت کاربو خواه پاریزه به شر و به فکر و رامان دارت شر و جنگی دا بنه مثلا چک و سلاح ده مثلا فکری دا جویا راجی قدر لازم جویا راجی eleman لازم جویا راجی انسان پسپور لازم دوی ده هر واری دا مسلمانın Kürt xwa perwerde bike
ندبن فکر و رامان پارتین سیاسی و ریخستن ایلگال و لگال دابن دوی حر به آزاد به دویجان خدا حر به دین خدا حر به جماعت خدا حر به دو تمام خدا آزاد به بویژن eleman azad yani kelime Türkiye kendine gotneme em bevejin kadroy azad her üsevji Türkiye em bevejin peyain azad eko ehli fikru ramanene ehli fikrene dve leser fikru ramana xwe her warida duvarı psikolojide duvarı aborida duvarı em bevi siyasete navxoyda siyasete dünyada insanı var bigeji ku fikru ramana ku lugora din te avakirne لگورا realita İslami ji her kesi ra ku karibe peşengiya rastî bikir ku biva alternatif. Ev fikrê min ev ramanê min esrê xwe ser biyad hecînim dihêşînim. Dibi ku şaş be, dibi ku xelet be, dibi ku kêmasî hebe el benda rexnê we me, pêşniyarê we me, em bivêjim el benda şîrovê we me, el benda desteka we me, tiştê ku mekêm gotî binivîsîn bibêjin ku karibin fikr û ramanekî wiha xurt bibe şahseki bejim merv ka fikr û ramanê me re rast be Hazreti İbrahim aleyhisselam Sûrî nehelda Xwedê baz dike ümmetekî bi serê xwe be. Gava merv li gora eqlê selîm û fikra selîm a ku Qur'anê hîmî daniye ku fikr û ramanê xwe li gora hîmî Qur'anê înşa bike mirov ümmetekî bi serê xwe ye her pêxemberek ümmetek bi serê xwe bû îcab nake bi hezara esker û leşkerê te hebe. Hatta carekî din bîm di xêr û xweşê de. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.